Peserta co-pilot Denny Nugraha dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT 3883 dengan tujuan Bandung. Penerbangan ke Bandung akan kita tempuh dalam waktu 2 jam dan 30 menit. Dan perlu kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok, termasuk rokok elektrik. Dan pastikan baterai dari rokok elektrik Anda sudah terpisah. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan ataupun mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Dan untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasama Anda dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good afternoon, ladies and gentlemen, on behalf of my guest Captain Budiaji with the co-pilot Denny Nugraha and the entire crew members would like to welcome you aboard JT 3883 with destination to Bandung. Masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you and place it over the nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bag may not fully inflate. That is normal. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737 in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head, and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the right toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Pada secara tiba-tiba, lepaskan masker pelindung Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan masker oksigen. Kemudian, kaitkan karetnya di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we need to inform you that because you are wearing a protective mask, if the pressure in the cabin decreases suddenly, remove your protective mask first before using the oxygen mask. Then, follow attach rubber band to your head. Tighten the mask by drilling the end of the rubber. Thank you. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat.
Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you.
terhormat,